i dobrodošli na kanal Mama Tube. Za danas sam pripremila nešto malo opušteniji video, nadam se da vam to neće smetati, zato što nije vezan konkretno za trudnoću. Vezan je odnosno tema videa je šta se to nalazi u mojoj torbi trenutno. Ja volim da gledam ovakve videe i znam da mnogi vole, pa sam eto rešila da povremeno ubacim i nešto ovako opuštenije kako bi možda kanal bio malo zanimljiviji. Neću dužiti, pa ću odmah predstaviti torbu koju trenutno koristim. U pitanju je ovaj Zara ranac, crni, mali je, praktičan i ja u posljednje vreme mnogo volim da nosim rančeve zato što su mi super praktični, ruke su ti uvijek slobodne, a možeš da strpaš dosta stvari unutra. Pa ćemo da krenemo. U ovom prvom, dakle, zadžepku napred. Možda i nemam ništa. I da, još ću da napomenem samo da sam ja stvarno neko kome je torba uvek uredna i da ne vučem sa sobom gomilu stvari i da zaista nikada nemam smeće, tako da nisam ništa namještala za video, nego je prosto uvek tako. U ovom prvom zadžepku imam slušalice od telefona. Zatim imam ovu jednu brojanicu koja mi se malo rastegla pa ne mogu da nosim na ruci zato što mi onako prilično spada, ali je nosim uvijek sa sobom. Zatim prelazimo na ovaj veliki deo. Tako mi je lakše. Prva stvar jeste Tesori de Oriente Body Mist, sprej za telo. Mnogo su mi lakše parfema i zato uvijek imam neke sa sobom, ovaj mi je već pred kraj. I od Hibiskuse, kupila sam ga u Liliju za nekih 450 dinara recimo. Zatim Elevit prenatalni vitamini. Stavim u torbu kada negdje idem sa sobom, inače se ne nalaze stalno tu, jer bojim se ne zaboravim da ih popijem, pa samo iz tog razloga ih nosim sa sobom kada negdje izlazim, kako bi se setila. Zatim nalazi se i jedan balzam za usta, ovo je Balea Intensive, nisam baš najzadovoljnija njime, ali je super što je u formi stika pa ne moram da zabavim prste unutra, pošto imam jedan omiljeni od Skiza koji ćete vidjeti u nekom od narednih videa, ali nije baš praktičan kada ste napolju. I ovaj balzam mi se nalazi gore u ovoj pregradici, pošto ima jedna mala pregradica. Sljedeća stvar, ovo je unutra, znači nije stalno sa mnom, zato što sam jučer išla do klinike. Ovo je evidencijani karton koji imaju trudnice iz programa 9x9 i gdje vam beleže sve vaše preglede koje ste obavili i preglede koje tek treba da obavite i imate izlistane. Ovo sam nosila, kažem, zato što sam sinoć morala ići do klinike. Zašto? Čućete u nekom od narednih videa, tako da ovo tu inače ne nosim stalno sa sobom, mada ga uvek morate imati kada idete na pregled. Zatim hemijsku isto uvek imam sa sobom. Krem za ruke, ja trenutno imam ovaj u obliku pene i to je Balein, ovo je Raspberry Party i stvarno je super. Jeste da je onako, nema baš potpunu hidrataciju, dakle malo se promućka i on izađe ovako kao šlag. Nije potpuno hidratantan, ali je super zanimljivo pakovanje, lepo miriši i za taj neki izlazak napolje posluži. Ja ne volim da mi ostane onaj masni film na rukama kada sam napolju, tako da posluži i ovo. I to sam kupila u DM-u za nekih 100 i nešto dinara, čini mi se. Sljedeća stvar u ovom malom zadžepku gore imam i ogledalce. Uvijek imam neko, ovo imam već 250 godina. Imam jedne vlažne maramice. Ovo sam uzela, ja mislim, u Liliju, ako se ne varam. I ne troše mi se toliko često, ali uvijek moram da ih imam uz sebe. Također, pao je body mist, ali nema veze. Također i obične papirne maramice. Zatim sljedeća stvar, ključevi. Vratit ćemo ih unutra, pošto nemam gdje da stavljam. Sve mi je u krilu i imam novčanik, ovaj novčanik je iz Vekikije i star je recimo oko godinu dana, super je, zaista mu se ništa nije desilo, nigde se nije ni malo ofucao, ali problem je što ja mislim da je on sada malo previše letnji i mislim da bi trebalo da ga zamenim u svakom slučaju, on je jedan klasičan Rajfešus. I posljednja stvar jeste ovaj mali nesar, njega zaista imam već 100 godina
i kupila sam ga u Primarku u Pragu, čak su ovi zirkoni pola potpadali, što od pranja, što od tako stalnog vađenja iz torbe. I tu imam Hansaplast, dnevne uloške, imam ovaj Economic 287, mislim da je to Gucci Guilty, imam ovo je Rapten Duo, mislim ne zato što ga ja pijem, ja ne smijem da pijem ništa u trudnoći, nego ako nekog zaboli glava i od ranije mi tu stoji verovatno. Ksizal ovo je za alergiju nešto i imam 2 krpice, jedna za telefon, a jedna za brisanje naočara. I to je to, kao što sam rekla, zaista ne vukljam sa sobom gomile stvari, zato što smatram da je to nepotrebno i samo mi otežava ranac. Imam ono osnovno i uvek mi u principu sređeno, ne vučem neke bespotrebne stvari, a kamoli neko smeće računa i to odmah zaista bacam. Eto, kažem, nadam se da mi ne zamerate što sam ubacila nešto ovako drugačijeg sadržaja. Naravno, nastavit ću sa svojim videima kao i do sada. I za sljedeći video sam pripremila nešto o, kažem, vođenju trudnoće i to ćete također gledati. A zatim u jednom od narednih pozabavit ću se temom prenatalnih testova, konkretno moje iskustvo i mišljenja, pa se nadam da će i to biti interesantno. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!